my raiders, welcome to my vlog. It's Sunday once again. So meaning Sunday. Sunday means bike day. So far amo na sabutan karon. Ruta is Naga. So hopefully daghan may manguyo karon. But I doubt. Kay daghan ng overtime, daghang busy, household chores, nandidairan. So hopefully lang. Time check now. It's 5:30 going highway. So enjoy the video. Okay, daghan pa ko i-share. Okay? Abot na! Papa? Asa Jo? So I guess kami nag-apuntukan ni Joel kaya wala ako ba? O sige lang. Pala kami rin doon ha. Ligo-ligo ako rin. Grabe ni Dota na din ko ano eh. Si CMC. May noon? So I guess namin sa CIT area. Ang problema kaya pati ng gutuma. Time check 6:15. Nice. And so far na namin sa Pardo area, but until now wala pa may nakita nga kananan. So we just keep on looking, just keep on looking. And finally nakakita na gyud sa wakas. Sulbad ang gutom. Kaya pag-ingig kaya. And so we're now in Tabunok area. Not bad. Yeah, not bad. Ha? Ato taunahan. So officially na namin sa Talisay. So it's fun, thrilling, adventure, knowing nga wala mitos dito. So I guess it's about time nga mag-explore kami sa Naga. Okay? Enjoy the show. Oh, okay. Nili na yun. Right here currently nanami sa Naga magpagsuot na mo yun sa boundary, and so far dili pa nga naka-exhausting kaya dili kayo init, then bukna pa ang hangin, dili pa itong kapoy, labi na nga nakakauna. So I'll be sharing around more videos, so stay tuned. Speaking of Baywalk,
We're almost there. Kaya hindi na matago, makita na ang tip sa simbahan. So, we're getting there. Actually, doon na lang yun. So, muna yung simbahan nila, no? Muna yung simbahan. So, City of Naga. Okay na ka? Wait kapoy? Oo, doon na kayo. Swerte kaya di init. Lagi. So finally, abot na ta. Okay, ako na sa paano. Oh, yun. So Naga Baywalk coming up. Oh, hospital mo din yun. Guba gid ay oy. So finally na nami diri sa Baywalk. Matawag na kung nindot ang among rides padung na rin. But matawag na kung sad og medyo sad maayo tungod kay ang Baywalk di pa pasudlan. Under repair pa siya hangtod karon tungod kay mo pa ni ang impact sa damage last year nga Bagyo Odette. So maybe some other time amo ni i-revisit para among ma-check kung unsa na sa dayang itsura. Okay, so far sa akong gipang show a while ago, it seems dili pa siya nice. Pero ongoing yung construction, ongoing yung renovation, and as well as the repair. So hopefully, I guess mutuloy pa ko a couple of rounds and then show na ko ninyo. Yes, that was it. Ako nang na-share ang Naga Baywalk. Although, dili pa siya yung nice kay, like I said, under renovation, under repair, and etc. Tungod sa Bagyong Odette. But still worth it kay nakabike lang gihapon. Muhapit sa misa, so-called noon nga kanalan diri sa Naga, itawag og Yansi. So hopefully na pinamaaktan karon. Kaingon sila, nice lami daw. So stay tuned. So yan sita. Kusog pa magayo. There you go, Yancy. So that was it. Yancy nga kananan. But we prefer to proceed na lang kay since busog pa kayo gikan sa mong breakfast dito sa Parto a while ago. We're going home now. Wala na hapitan. Since nagabike na, nagabayanaga na. So among pagpauli is mo via SRP me, SM side, via Carbon, then straight na siya sa akong kauban po, sa Opon, at sa akong side, dito sa Consolacion. So thanks for watching. Hope you enjoy the show. Bye. Until next ride.